Yareka ngushimira cyane wakomeje gukurikira ibiganiro bya Isan Media House ngira ngo ni amakuru y'imikino atandukanye abagezwa muri rusange mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku magabane w'Iburaya ni ikiganiro Sport Forum ngira ngo reka amakuru yacu tuhere muri equipe nationale Amavubi wo bita Rugwatu byavuze ndetse na Muhire Keve abangaba ntago bazitabira imikino equipe nationale Amavubi kubera ko amakipe bakinira yabimanye kubera ikibazo cya COVID-19 reka dukomereze muri equipe Rayon Sport Football Club wo bita Uwimana Abdul bakunda kwita Gakara yakurikiranwaga ikibazo cyo gusambanya umugore ufite umugabo w'isezerano ngira ngo ku munsi ejo ku isaha 10 nibwo yagombaga gutaha ariko haba ikibazo cy'ikoranabuhanga ngira ngo gusoma urubanza rwiwe biratinda ariko urubanza ruza gusoma ku isaha 12 ngira ngo bongo rero ari mu rugo iwo bita Gakara Abdul bakunda kwita Uwimana agatoreka dukomereze muri equipe y'abavanimwe ya Simba Sport Club ikunda Musimazi ngira ngo ni imikino irangiye mu kagato cyane imikino nyafrika muri Toto CAF Champions League amakipe rero atandukanye amanukaga mu kibuga by'umwariko equipe ya Simba mu kagato cyane nibwo imaze gutsinda ibitego bigera kuri ibitatu hariya mu gihugu cya Tanzania yani mu mikino ya Toto CAF Champions League yakomeza kuri uyu munsi rero ku isaha 9 nibwo match zatangiye equipe ya Simba Sport Club ikunda Musimazi ara kuri uwanja wa Mkapa imaze gutsinda ibitego bitatu itsinda ikipe El Mideke mu gihe nanone AS Vita Club ara muri Republika ya Demokarasi ya Kongo imaze nayo kurirayo ibitego bitatu itsindwa n'ikipe Al Hilal yo mu gihugu cya Misiri nako mu itsinda rya kabiri Abdulmar inganyije n'ikipe ya Brosdade ubusa ku busa ari nako none ikipe ya Patrice Mutsepe maze guhabwa inshingano ze kubara kafu iraza kuba icukira n'ikipe ya Moise Katumbi Chape TP Mazembe ku isaha y'isa 12 yareka dukomereze ku mugabane w'Iburaya na makuru menshi atandukanye ariko by'umariko reka duhere ku kinyamakuru BBC kimaje gushyira hanze 11 baranze umunsi wa shampiyona mu gihugu cy'Abongereza muri English Premier League mwizamu rero ry'iyi equipe harimo umusore w'ikipe y'abavanimwe ya Chelsea bamwita Edward Mendy mu gihe mutima defense ari abasore bagera kuri 3 ni systeme n'abasore bagera kuri 4 ni systeme ya 4-3-3 harimo Antonio Rudiger, Rex Nelson ndetse na Dunk ndetse no bita John Stones ukindi kiba Manchester City mu gihe hagati mu kibuga nabwo ari abasore 3 bamwita Emsner ndetse no bita Mirovic ndetse no bita Smith Rowe mu gihe kuri attack ari abasore 3 bamwita Diego Jota ndetse no bita Gabriel Jesus ndetse no bita Kelechi Iheanacho yongo rero kinira ikipe y'abavanimwe ya Leicester City ara mu gihugu cy'Ubwongereza kuri King Power Stadium yareka twerekeze muri equipe y'Abadage Mannschaft itozwa n'umutoza Joachim Low uyimazemo imyaka 15 yose ngira ngo nyuma y'irushanwa rya Euro rizatangira mu kwezi kwa gatandatu azahita yamburwa equipe rero yaje kuba aganira itangazamakuru agira ati nge ntabwo nshaka kuzasezera muri equipe nationale hari abakinnyi dufitanye ikibazo ati buri mukinnyi wese witwaye neza imiryango irafunguye kuba kwinjira muri equipe y'abavanimwe y'Abadage Mannschaft reka rero tunakomereze ko bita John Stones yungu yaramaze imisi 500 atagaragara muri kipe y'Abongereza Lions cyangwa se intare eshatu nkuko bakunda kuyita muri mu Kinyarwanda yungu rero yaje kuba rero agaragaza form muri kipe ya Manchester City rero sani saho uyu musore ashobora kuba yahamagarwa muri kipe y'Abongereza reka tunakomereze ko bita Paul Pogba uyungu no mu France ukinira ikipe ya Manchester United aragati mu kibuga n'imishishito mugongo uyungu rero isahani saha ashobora kuba kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa hariya kuri Parc des Princes muri equipe ya Paris Saint-Germain nako turakomereza ko bita Paul Dybala umunyargentine ukinira equipe y'abavanimwe ya Juventus Dortmund hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani uyu nguyu rwose ari gushakishwa n'amakipe yahariya mu gihugu cy'Ubwongereza harimo equipe itozwa n'Umudage Thomas Tuchel ikipe ya Chelsea ndetse na equipe itozwa n'Umunyaportugal we bita Jose Maria dos Santos Oliveira uyu nguyu rwose biri kumutangaho amafaranga akabakaba hagati ya $50 ndetse na $55 zose z'amapande kugira ngo barebe ko bakwigukana uyu musore w'umunyargentine ukina inyuma y'abataka cyangwa se dukunda kwita Foco number 10.
Yareka tukomereze ku murejandire ikipe ya Manchester United bamwita Roy Keane, uyu nguyu yabereye kapiteni igihe kirekire, ngira ngo rero aza kwisohokamo yerekeza mu gihugu cya Ecosse muri ikipe ya Celtic. Uyu nguyu rero isaha n'isaha ashobora kuba kwerekanwa nk'umutoza mukuru w'iriya ekipe ya Celtic, kandi n'abayobozi nabo bari kugaragara ko bamwifuza kuba rero yatoza iyi ekipe ya Celtic. Yareka dusoreze ku mikino ya UEFA Champions League iteganyijwe kuri mugoroba ku isaha y'isayine, nibwo Champions League iraza kuba yanzika kuri Etihad Stadium. Ikipe y'abavandimwe ya Manchester City iraza kubakira ikipe yo mu gihugu cy'Ubudage bayita Borussia Mönchengladbach, mu gihe nanone mu gihugu cya Espagne hateganyijwe undi mukino uraza kuba uhuza ekipe Los Blancos Real Madrid y'umutoza w'Umufaransa Zinedine Zidane, araza rero kuba acakirana na ekipe ya Atlanta Belgrano. Ndabashimiye cyane, komeza gukora subscribe ku Isano Media House. Njye nitwa Arno.